Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 11 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu bwibandeho turaza kubabwira ko impunzi ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwinjira mu Burundi ziciye mu kiyaga cya Tanganyika. Naho umworozi wo mu Rwanda yiyemeje kubungabunga ibihingwa n'amatungo gakondo. Aratubwira icyagamije. Urugero niba twari dufite mu Rwanda nk'inkoko igihumbi z'inyarwanda, hari impungenge rero ko mu myaka 10 iri imbere none hazaba hasigaye imwe cyangwa nta nayo. Numva atari byiza ko zacika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinje ibihugu bikize gukongeza intambara muri Afrika aho gutabara. Tubafitiye n'ikinamico urunana, aya makuru hagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas udufitiye amakuru agezweho. Igisirikare ca Sudani y'Epfo kimenyesha ko cashize ibirindiro by'abasirikare baco hakurya y'urubibe cyo gihugu gihana na Sudani, inyuma yaho kimwe mu bibanza bikomeye ibicukurwamo ibitoro cigaruriwe n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces. Umushikiranganje aje kumenyesha amakuru muri Sudani y'Epfo yavuze ko iyo ngingo yumvikanywe ko n'impande zompi ziriko ziragwana muri ico gihugu kibanyi mu buraruko. Ni inkuru y'umesha makuru wa BBC no Musamaseko mumba mu rya Jizereberwa. Kuba umutwe muri Sudani witwara gisirikare Rapid Support Forces warigarurira igice kinini gicukurwamo ibikomoka kuri peteroli bishobora kugira ingaruka ku bushobozi bwa Khartoum na Juba bwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli hanze y'igihugu no kwinjiza amafaranga. Bivugwa ko leta ya Sudani n'abakozi bahakorera bahavuye ku cyumweru mu kwirinda imirwano yatuma inyubako ziraho zangirika. Intambara zimaze igihe muri Sudani zimaze guhitana ubuzima bwa benshi. Muri Bangladesh hazoba amatora y'abashinga amateka n'abakinguza amateka ku igenzo rya 12 ukwezi kwa kabiri. Aya mbere kuva habaye imyiyerekano yari irongowe n'abanyeshure yasenywe leta ya Sheikh Hasina mu 18 guheze. Ukwikwega kwa leta y'imfata kibanza ya Muhammad Yunus mu kuzana impinduka kwatumye haba imyidogo myinshi no gucanamwo mu banyapolitike. Sheikh Hasina yahungiye mu Buhindi inyuma y'imigumuko, yaciriwe urubanza rwo gupfa mu kwezi guheze yagirijwe ivyaha bikorerwa zina muntu. Iyi ni BBC. Umunyavenezuela Maria Corina Machado yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel, avuga ko afise icizere kiriniko muri kazoza igihugu ciwe kizobohoka kikaba n'akarorero ka demokrasi ku isi. Yabivugiye muri Norvege inyuma yo kuvanwa rwihishwa muri Venezuela aho yarasanzwe aba yinyegeje. Uyu mugore atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela yavuze ko igihugu ciwe cabaye nk'ikirimbiro ry'abagizi ba nabi. Venezuela imaze kwigarurirwa. Dufite abakozi b'iperereza b'Abarusiya, dufite abanya-Iran, dufite amatsinda y'iterabwoba nka Hezbollah na Hamas akora mu bwisanzure mu bufatanye n'ubutegetsi. Dufite inyeshyamba z'abanya-Colombia hamwe n'amakoperative y'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge yamaze kwigarurira abarenga 60% by'abaturage bacu. Kandi igitangaje ntibagarukira ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge gusa, ahubwo banakora n'ubucuruzi bw'abantu. Ibi rero byahinduye Venezuela ihuriro ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Amerika. Inama nshingamateka ya Australia yatoye itegeko ribuza abakobwa b'abanyeshuri bafite imyaka iri munsi ya 14 kwambara umwitwikiro mu mashure. Leta y'ubumwe iyobowe n'abakonservateur yari yasavye ishirwa mu ngiro y'ingingo mu ntango z'umwaka, igasigura ko bizotuma abakobwa bakingirwa ihohoterwa. Umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party wanse gutora igiteko uvuga ko liteye kubiri ni bwirizwa nshingiro. Latifa. Judas turagushimiye cyane.
dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Impunzi ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugera mu Burundi ziciye mu kiyaga cya Tanganyika. Uyu munsi muri komine ya Muhuta mu ntara ya Bujumbura abategetsi babo bavuga ko bakiriye abahunze Kongo barenga 700 baje n'ubwato. No munsi umwe nyuma yaho umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo umenyesheje ko winjiye mu mujyi wa Uvira, ibyatumye bamwe mu bahaba bahunga bakajya mu majyepfo y'uyu mujyi hafi ya Bujumbura mu Burundi. Ni inkuru ya ndi ku Magenge. Abantu bagwiriyemwe abagore n'abana bakomeje gushika kuvejo ku mugoroba, ariko no munsi ho bariyongera cyane. Gushika ku muhingamo hari hamaze gushika abantu barenga 1740 barimo abarundi 48. Baje mu bwato bwinshi kandi burushanye bunini. Hari abaje mu busanzwe bugenewe gutwara abantu, hari abaje mu bw'uburovyi bugendeshwa n'imoteri, ariko hari n'abaje mu bwato buto buto busozwa n'amaboko. Bavuga ko baza bava mu turere twa Makobola, Swima, Mboko n'ahandi mu majepfo ya Uvira, aho bari bahungiye kuvica gisagara gitanguye gusugerezwa mu ntango z'indwi, gushikaho abagwanyi ba M23 bavuge yuko bagifashe kuri uyu wa gatatu. Gushika kuri uyu muhingamo abo bantu bari bakigandagaje ku mweha w'uburovyi wa Magara muri komine Muhuta, aho baguma bibaza uko barara nuko baramuka. Twarondeye umukuru wa komine Muhuta aremeza ibitigiri by'abamaze gushika, ariko mu nyuma ntiyatwitaba kuri telefone ngo atubwire ingene bariko barafasha abo bantu. Hashobora kuba hari ahandi abahunga Kongo bashikiye ku bundi bwinjiriro bw'inkengera za Tanganyika zivi Bujumbura uja mu bumanuko, aho hakaba hari abana n'amajepfo ya Uvira, igisagara kiri ku ntango ya Tanganyika cyo kimwe na Bujumbura. Hagati aho abategetsi ba Uvira ubu baremeza yuko abagwanyi ba M23 bari muri ico gisagara, abo nabo bakavuga ko ubu bakigenzura cose. Ubu bugaye urubibe ico gisagara gihana n'u Burundi. Ifatwa rya Uvira ryabaye atandwi heze, Kongo n'u Rwanda bisinya amasezerano y'amahoro. Umwe mu bategetsi b'u Burundi akaba yavuze ko ifatwa rya Uvira ari akamaramaza kuri perezida wa Amerika Donald Trump yahagarariye ayo masezerano. U Burundi na Kongo vyagiriza u Rwanda ko ari inyuma y'ifatwa rya Uvira, ariko ico gihugu kirahakana uruhara urwo ari rwo rwose. Neretse Jean wo murenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi avuga ko yiyemeje gushyiraho icyanya akusanyiriza amwe mu matungo gakondo ndetse n'ibihingwa byarangaga ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda, ariko bikagenda bicika kubera iterambere rishaka umusaruro mwinshi n'imihindagurikire y'ikirere. Avuga ko umushinga we ugamije kubungabunga ibya gakondo ku nyungu z'abakibyiruka. Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Amajwi y'inyoni zidagadura mu cyanya cy'ubworozi n'ubuhinzi cya Yohani Neretse uri mu murenge wa Rwimbogo w'akarere ka Rusizi. Abakozi benshi barashishikaye, bamwe bahinga abandi begeranya ibikoresho byo kubaka ibiraro. Neretse yaminuje mu bwarimu, ariko ubu yiyeguriye ubworozi n'ubuhinzi bwibanda cyane ku nyamaswa n'ibihingwa gakondo ubu bigenda bicika kubera iterambere. Kuba umwarimu agomba kwigisha atanga ingero zifatika ngo nibyo byatumye Neretse atekereza kuri aya matungo n'ibihingwa byahozeho nyamara biri ku gitutu cyo kuzimira kubera ubuhanga bushya mu bworozi n'ubuhinzi hashakishwa umusaruro mwinshi. Urugero niba twari dufite mu Rwanda nk'inkoko 1000 z'inyarwanda, hari impungenge rero ko mu myaka 10 iri imbere none hazaba hasigaye imwe cyangwa nta nayo. Ingurube z'inshinga amatwi, inka z'inyambo, numva atari byiza ko zacika, kuko umwana w'umunyarwanda dukwiye kuba tumwereka ngo dore izi ngurube haje diloke haza landarasi zifite umusaruro uyu n'uyu n'uyu, ariko mu Rwanda twahoranye inshinga amatwi nayo yari ifite umwihariko uyu n'uyu n'uyu. Ngiki igitekerezo nagize cyatumye ngomba gusigasira amateka y'inyamaswa zose zibana n'abantu ndetse n'ibihingwa byose biribwa, mbese ni uburyo bwo gusigasira amateka yacu nk'igihugu. Uko batuye isi biyongera niko bakenera ibiribwa byinshi, kandi ubworozi n'ubuhinzi bwa gakondo bikaba bitakwizeza uwo musaruro. Nabajije Neretse impamvu atsimbarara kuri ibi gakondo bigaragara ko bitatanga umusaruro wo guhaza abaturage bose. Ntabwo rukubitsimbararaho gutyo gusa, ahubwo ni ukubikunda, ngambiriye kurinda ko hari icyaburirwa irengero. Ibyo twabonye bishyashya byaje bidufitiye akamaro, bitwongera umusaruro, biduma twihaza ku biribwa no ku binyobwa, ni byiza nta kibazo, ariko n'ibyo twahoranye byacu nabyo kubigumana yenda kuri pourcentage itari hejuru cyane ntacyo byabitwaye.
mu gihe Neretse avuga ko ashaka kubungabunga inyamaswa zororwa ndetse n'ibihingwa gakondo. Hari impungenge ko bimwe bishobora kubuza ibindi kubaho kuko nk'amatungo azakenera kurisha bimwe mu bihingwa ndetse na zimwe mu nyamaswa zikaba zaryana hagati yazo. Buri kiraro kizaba gifite amatungo yacyo, ingurube ukwazo, inkoko ukwazo, inka ukwazo, zo zishobora kubana n'intama. Ibyo tubona bitabangamirana byo dushobora kubireka bikabana. Buri bwoko bw'inyamaswa yose tuzajya tuyirinda ko hari icyo yarya cyangwa nayo ubwayo yaribwa, ubwo ni ukwita ku kijyanye n'aho kuzishyira mu biraro. Umushinga wa Neretse waratangiye ndetse avuga ko awugeze ku rugero rwa 40%, akavuga ko uzarangira umutwaye agera kuri miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri Neretse ngo nta mpungenge z'igihombo afite kuko ku buryo burambye uyu mushinga uzaba icyanya gisurwa n'abanyamatsiko kandi bazasabwa kwishyura. Ikindi ngo uyu mushinga we ateganya kuzakurura amatsiko y'abashakashatsi kandi nabo bakazasabwa kwishyura kugira ngo biyambaze iyi mfashanyigisho. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu karere ka Rusizi. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango. Mu Burundi umukuru w'iki gihugu yashinje ibihugu bikize gukongeza intambara muri Afrika aho gutabara. Ibi yabivuze mu gihe yatangizaga inama ya 4 y'urubyiruko rwa Afrika irimo kubera i Bujumbura mu kigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere ku isi. Yavuze kandi ko bazashyigikira imigambi yose izafasha urubyiruko kwiteza imbere. Ni inkuru ya Patrick Waso. Mu gutanguza iryo huriro nyafrika ku nshuro igira 4, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye urwaruka rwashoboye kwiteza imbere. Kubwa Evariste Ndayishimiye, Afrika irafise ubutunzi bwinshi butuma ibihugu bikomakomeye ku isi bikokeza intambara aho gutabara ibihugu vyatewe. Akarero yatanze ni biherutse gushikira ibihugu vyo mu karere ka Sahel hamwe n'igihugu ca Congo Kinshasa. Afrika hari benshi barondera ico boyikuramwo. Ibihangange vyo kw'isi biracana umuriro bigatera indyane. Batugira ko intambara itagaragara. Ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravogerwa bikaba mu njyane zidahera. Amakungu ariko yirabira hirya. Ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi vyo muri Sahel birashobora kumara imyaka bihanzwe n'umutekano muke uterwa n'abihevyi. Amakungu ntiyigeraja gutabara nk'ikimenyetso cyo gufatana mu nda. Urongo ihuriro ry'ugwaruka mu Burundi aremeza ko ugwaruka nyafrika bahura n'intambamyi nyinshi mu buzima bwabo bwa misi yose. Muganga Thierry Ingabire aharasaba ko ugwaruka rwa Afrika roshigikirwa cyane cyane kuvyerekeye uburyo. Nous formulons respectueusement les propositions suivantes. Dusabye ibi bikurikira: gushinga ikigega c'ubuterambere n'ubutunzi c'ugwaruka, kubandanya umugambi wa Afrika wo guhanahana ubuhinga n'ubumenyi, gushira urwaruka mu migambi ihoraho yo gukurikirana no gusuzuma politike z'amahoro, guteza imbere ibigo vy'iterambere vy'akarere mu bijanye no kwimbura no gutunganya ibidandazwa bivuye mu burimyi, ubuhinga ngurukana bumenyi, amashira hamwe hahingura amabuye y'agaciro hamwe no guteza imbere ivy'imibano. Gwaruka rwose rwo mu Burundi no muri Afrika kahise kaduha imigambi ibiri nkenegwa kandi ikomeye: kuragwa Afrika iri mu nzira yihindagurika no kubaka Afrika nshasha. Les industries minières et l'innovation sociale. Uwaserukiye ishami rya ONU rirabiterambere ku isi ariryo PNUD yamenyesheje ko biteguriye gushigikira urwaruka rushaka kwiteza imbere. Ino nama izomara iminsi 3 i Bujumbura. Intumwa zirenga 50 zavuye mu bigo bitandukanye vya Afrika nizo zibereye Bujumbura, aho muri no nama bariko berabira hamwe ukuntu urwaruka nyafrika go kwitwararika amahoro n'umutekano hamwe no kurabira hamwe ingorane bahura nazo no kuzitorera inyishu na cyane cyane kurondera imigambi yo kwiteza imbere. Patrick Waso arakoze cyane. Giselle, ndabona ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo ari byinshi. Latifa, inkuru zakomeje kuba nyinshi ariko nyinshi ziragaruka ku bantu bahungiye mu Burundi bavuye muri Kongo nyuma bakaza gufungirwaho ubwo imipaka yafungwaga nyuma y'ifatwa rya Uvira. Uwitwa Bahanira Ubusa Benjamin yagize ati nibabareke bitahire kuko FARDC Wazalendo n'abo bafasha bose baratsinzwe.
naho MD Romeo ati nibataha amahoro arahari intare za Sarambwe aho zigeze amahoro ahita aganza. Hari kandi Joseph Twizera imbere nawe ati njye numva bababuzuza akaba ari uhagarara uwugenda bakamureka akagenda. Sabushimike Edward nawe yagize ati uwabugaranye ni ufite ikibazo. Andrew Kayitare nawe ati Burundi bwabaretse bakitahira iwabo koko. Abandi bakunzi bacu nabo bakunze kutugaragariza ko badukurikirana aho baherereye hirya no hino. Uwitwa Bonso Over yavuze ati ndabakurikiye kandi nishimiye ko mwaje mu karere k'ibiyaga bigari. Itera iteka yange yavuze ati Bujumbura turabumva 5/5. Barankaka François yavuze ati Dakar muri Senegal turabakurikiye 100%. Wakomeza Latifa. Urakoze cyane Giselle. Ubu ni saa 1:44 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Uyu ni umwanya wo kumva ikinamico Urunana. Duheruka mukobwa Jana yiteguye kujya kubyarira ku bitaro bikuru ariko bitamworoheye. Ubu se byifashe bite? Ruremesha ntakoze ubuye gutanga amakuru y'urugo rwe muri system imibereho. N'Urunana. Simbona subize sha mukwane. Yawe datawe ni byiza rwose. Maso uzaba umwuruzi nka papa wawe. Reka ngufashe na kana papa. Have sigaho umugwane. Nta soni ko kuremerera umwana gufatiye kuri iyo miti Rureme. Ore rero wore wumva inkonkobotsi nkaho uteye uturuka y'umurebwe. Siga ari kwa mukobwa we. Reka mfashe papa kuvanga umuti. Nyifashiza rata. Ubonye uteye agatege rero none ujyanye na so muri iyo miti yica isazi. Bireka rwose nyakata kumerera nabi. Ariko se bundi ntonibuka ko kuri iyo miti haba handitseyo yuko ibikwa kure y'abana Rureme, nuko babazi yuko ishobora kubagiraho ingaruka. Ariko urumva natumwe mugirira nabi kandi turi kumwe. Rimo namwigisha akazi. Oya, umugwaneza aracyari muto yazaba byiga. Ahubwo rero umbwira ibya mitiweri ubigeze hehe ko naraye nkubajije ukaninira. Ngo ibya mitiweri mbigeze hehe? Ubigeze nyine. Sugira ngo biroroshye murebwe. Baduhaye ibihano kuko tutayishyuriye igihe se. Nta bihano rwose. None yewe nanagiye no kugari nkuko kwirembo bari babimbwiye. Hanyuma nyine urumva masanga Sedo. Sedo se nyine siwe bari bakubwiye yuko agufasha kureba impamvu kwishyura byanga kana bigukosorera. Kuki wavuyeyo bidakemutse? Uragira ngo nitwongera kurwara tuzacibwa amafaranga koko menshi? Ngewe rwose reka mubwiza ukuri. Ndakumva. Numvise ibyambaza. Nasaze nabyiviramo. Ni iki yakubajije utazi muri uru rugo ngo ningireyo gutanga amakuru Rureme? Ariko ubwo uzi iyo systeme ngo ni imibereho. Ishaka kumenya imigi n'akayihatse. Gutese? Abantu babaza umubare w'abana, w'imirima, bakakubaza ihene, ingurube, inkoko, inka, yewe umenya nimbe baziri mu bintu bagiye kujya bazibaza. Ngwiki? Yewe nuko bimeze rwose rero nanze kubimubwira ndisokera ndagenda mutama. None se ubundi ubwo kuki bashaka kumenya umuntu ibyo atunze byose? No kugira ngo bigende bite? Gusa urambaza ngenda bizi murebwe yi. Iyo ngibyo wakabibajije Sedo. None se nk'umuntu wari wageze mu buyobozi, kuki wahavuye utabajije Sedo wo nguwo impamvu ari ngombwa ko ibyo byose byandikwa muri system imibereho? Murebwe karame. Kunsigaje inyuma ugatuma amakuru atadusiga? Yewe, hari amakuru ushaka kukubaza Sori. Nawe se wabimenye murebwe ibigize? Ubwo se ni wowe utazi inkuru ishyushye iri hano Nyarurembo we? Ivuga inda mukobwa Jana agiye kubyara ko ari Stefano. Ntabyo uzi? Ego man. None se niba atari byo washakaga ko tuvuga andi makuru ashyushye nayahe? Nashakaga kukwibariza niba mwebwe mwarishyuye mitiweri. Ego umuryango wa Tanazi na Sori nawe wageza mu kwa 12 koko tutarishyura mitiweri. Twe rwose tuyishyurira igihe mu kadomo. Ahubwo ntumbwire ko mutarayishyura murebwe. N'umwaka ushize ahubwo Ruremesha ari yabihagaritse kubera kwishyura mitiweri ntiturware cyangwa ngo turwaze. Ayiga mana we, ayo ni amakosa mabi rwose. None se mwarwaje? Mu minsi ishize twarwaje umwana tugiye kumuvuza nawe urabyumva nyine twishyuye menshi ndetse no kuduseka rugeretse. Mugire muyishyure rero. Nyine icyo nashakaga kukubaza. Urugo rwanyu narwo rwatanze amakuru babandika muri system imibereho. Ibyo byo rwose ntacyo ndi bukubwireho. Gutanga amakuru y'urugo sigiye ubijyamo ni Tanazi. Ku buryo utazi niba yarandikishije ibyo mutunze byose kugera ku rukwavu. Urukwavu se twebwe hari urukwavu dufite? Ibyo system imibereho rwose ngiye n'umugabo wanjye byatuyobeye pe. Ngo barashaka kumenya ibintu byose umuntu atunze. Ariko kuseka Sori.
nuko wowe n'umugabo wawe wagira ngo rwose ni mu binyarurembo kubera kutitabira inama murebwa ye. Ayo makosa yo turayagira pe. Buriya twibera mu gihugu cya twenyine. Ibyacu ni imirimo n'urugo rwacu. Ruremesha iyo ahugutse ahita yigira mu kabari. Yewe nako akajyamo rimwe na rimwe kubera kwanga kugira uwo asengerera dini narabimenye. Ubwo rero ngo hari amakuru y'urugo rwacu atuzuye, ni nayo mpamvu Ruremesha yishyura ntibyemere. Aha, niba rero ayo makuru atuzuye ni ukuzuza amakuru y'urugo rwanyu y'ukuri muri sisiteme imibereho nyine, sibyo? Kuko batubwiye ko iyo amakuru atuzuye cyangwa adahura n'ay'ukuri umuntu abura serivisi z'ingenzi yagombaga guhabwa. ariko uri mwiza mukobwa wanje, ongera usekere kibondo. Wari ukumbuye papa koko kobwa yanje? Aha, mumpeze mureke njye kwigura ibikoresho by'amaraso kwa Philippe Patrick. Uzi ko wazindutse ukansigira umwana, nkibwira ko ugiye kugira icyo ndebera ngo njye ku kazi. Washaka ko nkurebera iki se? Cya gikoma ujya uteka kiryoshye sha. Kuhigimye se? Ntacyo mvuze ntiteranya yewe. Sibyo nzize ko wansabye kuraza umwana nkabyemera. Ariko muzi ko abantu bamwe ari kubona ari bakuru ariko ntacyo bakuranye. Ugiye no kunuka se noneho? Ntabwo ari ukugutuka ariko wantangaje pato nako wambabaje. Njye se kandi nakubabaje nte uko abantu barengana. Buretse kukubwira ngo umwana aragukumbuye ntacyo byakubwiye koko. Nabyumvise ko nkumbuye ariko rwose kandi nabyemeye ndarara. Yego. Twanazindutse dukina kandi urabona ko rwose byamushimishije. Muri make umwana utaruzuza umwaka wumvaga ari we mvuga. Yego. None erega nta n'isoni amavu yahuza n'akananwa igikuta cy'inzu sinakubwira nkanyuzamo nk'imyoza nkanitse imitima ngo numve ko hari icyo wibwira reka da ewe. Ariko rero Nadi ijye reka kuvugira mu migani. Patri ni ukuri wambabaje kuko buri mwana ajya kukumbura urumva nyina bameze ati ntago aba yarasaze. Igihe rero nabonye isomo Nadi rwose si uko ntakumbura ko sindi mutima udakumbura. Yego. Ariko ibintu byose biberaho kutwigisha. Iyo wera ukambwiza ukuri nkaza niteguye Nadi kuko nafashe icyemezo cyo ko ntazongera ko rikosa nk'iryo nakoze ubushize ngo mbyare umwana ntabiteganyije. Nuko wakoze nta kindi navuga. Ariko nyine nanjye nahombye kubera kutamenya Nadi. Yego ye. Gusura umwana mubi pe. Ubwo wambure nkanyarukira kuri butike nkazana umurinda nkuba. Ngo umurinda nkuba? Cyane rwose kwa Philippe sikure ya hano Nadi. Kandi butike y'udukingirizo turimo. Burimo. Mbwira n'ubu nyarukireyo. Nzi ikibazo twagiranye tugikemure. Ureke kwirwa wimyoza warayi wimyoza. Nonsia karame nkuko wabibonye rero udusanze mu mirimo ariko ko akenshi aba babyeyi bagize komite ya koperative nibo mpamagara ngo tuganire iyo tubonye umushyitsi. Yego rwose murakoze. Ntimwabona tugize amahirwe umujyanama w'ubuzima akatugezaho icyifuzo cyo kwinjira muri koperative yacu. Koperative nyebamo y'abajyanama b'ubuzima kandi numva ari ibyo da. Natwe rero koperative yacu inkingi amarembo arakinguje twakwakira. Mureka tubwire ikimugenza ariko twe kuvumba yo twengewe. Suko se sori nari mbasuye ariko nanabakeneyeho ubufasha. Ubufasha? Wowe Nonsia ta? Ngewe nk'umujyanama w'ubuzima. Nzi neza ko mwese muri ababyeyi pe. Ababyeyi rwose. Kandi mutabura icyo mufasha umubyeyi mugenzi wanyu. Uwo mugenzi wacu ni Nonsia. Wa mubyeyi mukobwa Jana. Mwese murabizi ko yoherejwe ku bitaro bikuru. Yewe mwivuga hari ahantu ndahazi narahabaye nabyaye mugwa neza atagejeje igihe mwabantu. Ubuzima bwo ntibuba bworoshye. Noneho mukobwa Jana wari utwita impanga. Akajya ku bitaro nta nakenda ku mwana afite pe. Ariko rero abantu ni n'indangare mujyana. Umuntu ageze igihe cyo kubyara gutatagira umwenda w'umwana koko. Ubu se tuvuge ko mukobwa Jana na Pascal bayobewe makurata we. Yegora. Twese turabazi rwose n'abantu bakiri bato ndetse bashoboye no gukora ariko bigize abasinzi gusa. Cyane cyane. Mureke mbabwire. Icyo mbasaba rero mwababyeyi mwe. Ni ukwirengagiza imyitwarire yabo mugatabara. Kuko Pascal uri hariya yaramutereranye. Ubuse mwokagira imana mwe abantu tudaheruka kubyara hari ukigira ikigoma. Aye marandundu. Wowe uracyaribuka ari igihe urikira kubyara. Nge noneho nabuzukuru barakuze bose. Cyangwa ngoko birasekeje. Hari ufite ikigoma. Agapira k'imbeho se.
agasarubeti ikiro cy'isukari cyangwa cy'ifu y'igikoma ntacyo mujyanama asubiza inyuma. Ariko rero nonsi yata ndakumva sori, ibyo byitwa gutoza abantu umuco w'ubunebwe ndetse no gusabiriza. Bazajya bitwara batyo bazi ko uzajya ubasabiririza, ntabwo ari byo. Wibwira utyo umujyanama w'ubuzima sori. Nonsi ya ndakumva. Hari utwenda kantengo yambitse bugingo nuko nyiramari ndaza kurebamo two twafashisha uwo mubyeyi. Nukuri ko Imana urakoze, Imana iguha umugisha. Ariko ndibutse di yego nanjye mfite utwenda twanyakwigendera. Wumva se ndavuga wa mwuzukuru wanjye Petero yari yarabyaranye na Mutesi. Yego disi njye kushakaho imyenda y'uruhinja rero nko gushakira amata ku kimasa. Oya makura nukuri ko Imana ntumpakanire, ndabizi ko uba ufite amasaka ahunitse, wowe urampa ifu y'igikoma rwose. Ubwire Pascal aze muhe n'igitoki abone icyo atekera uwo mubyeyi mama we. Imana ibahumugisha kuri mwababyeyi mwe. Umva muri imfura nanjye mbari inyuma. Ariko se nk'ubu ngubu uri guseka ikisoza. Ayiwa mureka nisekere. Uri guseka iki koko murakoze. Umva presidente wacu abaduha urugero rwiza rwo kwihanganira byose akitanga no muri byose. Natwe rero tugomba kugera kirenge muke. Nibyo rwose. Sawa migi ntagiye kujya tungwa n'imbuto nk'inyonira kubera iki se Kareme? None se uko nabonye umugahorera akabyanga ariko mwamuzanira umuneke akawemera. Yarawikumburiye. Migi ngaho genda sanga papa wende ko ari utwo nakwakwanya dore bunyiriyeho neza neza. Wowe se ko mbona intege zikomeje kuba nke urabona amaherezo azaba yahonori. Simbizi Kareme, yinda yanguye nabi rwose kurusha ya Migi. Ibibazo dufite urabizi rwose, sinabona amafaranga mpemba umuhinzi no kugerageza rwose. Patrick kamera. Ariko se bigenze ute ngo unyure mu gikari Patrick? Are we. Washaka ko mbanza gukomanga rero kaza gukingura umbwira ngo umugabo ntawe uhari. Patrick ni karibu ariko ntari Patrick. Karibu Kareme. Ubwo kingenzi urakize Kareme. Urakize. Iminsi baye myinshi underega. Akasepa ngwino twiganire Patrick. Dore nuriya mugore agiye mu mirimo ye atavaho kumeraho n'amazi. N'ubuse rwose kuba tarampemba Patrick. Ndabikenza se Kareme. Abandi bakoze ko bahemberwa ukwezi. Uhembwa mu gihembwe mu mwaka ni mu gihe kingana iki ngo mbime. Patrick reka nkubwe urumva buriya bakoresha banje nabo bari bampaye inguzanyo niyo mpamvu rwose ubu nta mushahara afite. Kareme icyo shaka n'amafaranga yanjye nta kintu nshaka kumva. Nukuri rwose ningira amafaranga mbona umuntu wa mbere nzishyura ni wowe. Ryari nyine ko maze kurambirwa urabizi. Ubu noneho ngiye gushaka icyo ngurisha mu byo ntunze ariko rwose nkubonera amafaranga yawe. Uzagurisha ryari nyine ko nkeneye amafaranga yanjye. Nawe urabibona ko twegereje impera z'umwaka. Umuntu abakene kugira sida zambara kuri Noheli. Ubwo nibyo bikubabaje koko Patrick. Sibyo gusa Kareme. Niko ubu wibagiye ko mfite n'umwana wanjye ngomba kwitaho. Niko se Stefa ndakumva wicaye ahishe ngo ukunda umwe wenyine. Aha niho hama amahoro tana. Nicare se cyangwa hari undi muntu muri kumwe nkabanje kubavangira? Aha icara winywera icupa rwose upfa kwisengerera. Ndisengerera rwose n'ubundi sinje mu kabare nzi ko ndagusanga. Andi makuru se Stefa? Turaho ni ibisanzwe. Oya ndashaka kumenya vuga Nyarurembo. Nayabwirwe n'iki se ko nirirwa kugikwa. Nkakivaho nshaha ngaha ninywera kamwe ubone nkahita nitahira. Ku buryo nakuvugaho utayazi rero? Njyewe se wowe nyine. Nubwo ntayazi mvuzwe ntibyantangaza rwose. Buri izina ryanjye riryohera abanyamakuru. Aha yewe gusa aramutse ari impamo natangara pe. Noneho se nagize ntera. Biravugwa ko ngo umugore wa Pascal agiye kukubyarira. Kubisetse se. Yewe ubu hugiye mu kazi koko tana. Ubu nibwo cyumve ibyo biririmbo bya Pascal uri ugenda rogotwa ahantu hose ngo araririmba amarabika. Noneho wari ubize ko ari we nkuru y'umwaka yuko ubyaye impanga bwa mbere ukazibyarira mu rugo rwa Pascal. Nakubwiye nti izina ryanjye riryohera abanyamakuru. None se ko wumva Pascal ubwo abiririmba nawe yabaye umunyamakuru ra? Kiriya cyohurira munwa wacyo kandi kikirwa kimparabikisha nzawuhengeka. Umva Stefa iyo nkuru ibaye ari ukuri ni ukuri kw'Imana wabo kabije. Ubwo waba umaze kubyarana n'abagore bangahera kambare numve. Uwa mbere Domina
Nadine wa kabiri uwo mwashakanye inka yanjye uzi ko baba babaye bane kandi ugabona abamenyekanye abo tutaramenya bo ntibagira umubare ariko uzi ko ari we mfizi y'akarere bavuze Stefa. Stefano yazihakana abana be kugeza ryari umunsi byamuhamye se yazacura iki naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Urunana ni rwo rutugejeje ku musozo w'aya makuru twe twabateguriye ariko mbere yo gusoza reka twongere tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko impunzi ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwinjira mu Burundi ziciye muri kiyaga cya Tanganyika, naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinje ibihugu bikize gukongeza intambara muri Afrika aho gutabara. Mbararikiye komeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango ku mbuga nkoranyambaga zacu, mwadusanga kuri Facebook na X BBC Gahuza. Mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi, aya makuru aragwe na Chancellor Abimana.